Asitaro ya Sorogongo Rwagusi ritukulia lero muwaziri wa mang'ana cooperative saiga sense ya Kenya omusiki Wycliffe Oparanya igori tuko ria lero akora igikaro amana bali mibeke merigie kawa imeye county ya Kisii omujega okolekana asegeti geskuru ya bamura ya Kisii. Kuangalia mambo kama haya tuweke term limit kwa hao viongozi. Mnakubali term limit? Nione wale wamekubali term limit. Gukwa na chinga kicho Oparanya ni gatebanga ngochia kwene kyale abalemi bakanirwe amadeni abo inse ye myaka 10 nabo igo asabaga kubasegeta abalemi gotumeka omuroberio ocheri fund. Mambo ya kahawa yote ikifanya expenses zile kulima kulinda hii machine kuangalia mambo ya ofisi transportation yoyote kama iko expenditure marketing yote ile inafanywa pulping ile yote wanafanya maximum itakuwa 20% na 80% ni ya mkuu. Asige kalikyo kiarengete kuligereria igoro buna abalemi baranyare ko babagokonyeka kurwa sekemerie kyo nigo bakwanira ngati yechi sababu chiri chikogera abalemi mbakonyora engeria engiya kati yabo nobura yobobe ogotaba abisi kwa barayi ase egekakelike gwenerete gose term limit. Hiyo ndio serikali inasema kwa sababu ya ile experience ya Murang'a. Sasa hii pesa iende direct kwa ni makosa. Aso musangerekano yoiga abalemi boigo nigo bainekeriwa obokoreri bwekerengo kigoro korwa asabaiga bari asichiabisi eli na baruba be bakogokera ligesa liokwa makwabo. Government ina program imeweka kando shilingi bilioni 2 ambayo tunataka tushirikiane na county government tufanye modernization ya equipment ndio quality iende juu. Obo bibe chikagwa ase chigachire ngati yali agenderete koirania inse abalemi abaiga asokonyora engere yabo chinga kibono aboria oburendi gotingibwa chinsemo ao. The county commissioner and your chairman was security hapa aketi na security agents wengine polisi AP wote pamoja even na chiefs assistant chiefs na waangalie vile kahawa itadili. Hiyo iwezi kutoka kule Nairobi na hao wamewekwa hapa kuangalia haya. Kuripoti rikata seni kiao kia getembe kurega seskuru ya bamura ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Hasanya.